Hanboka Sarthetoron KSS Unit Atumpen Lobonka Drupali Jayanti Borkha Bihu Hun Milan Alon ke Kanca Paklangdun. Umteli rong hangarong along MP MLDS Apan Pen Community Hall ke Ponji Apan Long ke Sompon. Kadam Pini nili alkenis kar benglong than pon dibang puthari sabilang tuan non betang ton penadi ponitha. Aru acheklo nipai siarni lakain ko rathok dar baguri MSC constituency ang kangpi. Daithor police station ke parlo Hanboka Sarthetoron KSS Unit Atumpen Lobongka Drupali Jayanti Bihu Hun Milan Along ke Kanca Paklangdun. Labangso Bihu Hun Milan Along ke Kanca Paklangdun lake Hanboka Sarthetoron KSS Unit Maipu Chondroan se pensi Japon linlo. Lapen karbia tumta khai khang them punang chini si ba khai tumta nang tum karbia khai da karcholang se paklang dun tha pusi nang khang la si tong sakot pen Hanboka Sarthetoron KSS Unit Tumpen Lobongka Drupali Jayanti Borkha Bihu Hun Milan Along ke Kanca Paklang dun po pusi Maipu Chondroan se pen ning Japon Kaziranga pen nilituma pherangke Thomson terang luti ki minus karbiang long halatum Drupali Jayanti Borkha tulabangso kita lon karcio putha kalong itu manda nang hang lo lu nang palli pe nang hang lo asila bangso amai long ane litum gidu ji mate ka cepate du ni busini tum non kita amia phang sisi takkan alek tu terana men cetan jima terang men litum Hanboka KSS unit sia unity tante partisipan sinal tunggu lo bang an armu bang room sinal tunggu niklo litum bang fikera ke thom armundu kali macet tani mah Nilimen Sondro Hanse Curul Hamran Town Committee Ward Number 4 ke Parlopon Socheng Constituency along kedo Umteli rong hangarong along Community Hall ke Ponja ban kedam dang jang mi po cheklo ni pai thong ke parni analo apor experiencing beri deng pen long e sompon tanglo bangso long ikem sompona jai mega long lakai koi boita lang so LAC MLA athai rokin turns da meche tong don Lapen Hamran Town Committee along Ward Commissioner tum ke don lapen ang parta Umteli ronga sarthi sorkari gambura pendang lok rongara tum chetong don rinti Lapen Border Development Board Chairman akai Richardson Hanse Minority Board Chairman akai Agustin Hanse Socheng Constituency along VDC Chairman akai Roman Pator Vice Chairman Hepsing Rong par pendang lok ite geding tum chetong don rinti Hamran penili tuma perange birchong lang luti ki minus kar biang long Corona abur bang Corona judet pen ini ceng miskin tidak
Nombang kayak corona tamai. Di MLA di PPR ada kan yang longarak. Antar di Assam State long. Itu anak distrik orang Ini berita kelan siang ton panik lo. Lai bom tami LK News Karbiang lo.